Kurigie kirugo ky'obujumbe kuna nsemo ya Nyaribari Masaba Mark botongore ni gomera gati ya bamenyi kurwa sensemeyo maiga yogotara chigwadi ao irikonyara koigwa na gotegerere birengere byabo anene asogochia kurigie kirugo ky'obujumba sensemeyo anyare kumanya nariye amenyi bensemeyo baganeti eri achi ko baikiranira botyoruo asenchira yoboikirano. Rituko ryalero asebunge ya Nyaribari Masaba County ya Kisii oyo kurigie kirugo ky'obujumba sensemeyo Honorable Mark Nicholas Botongore ni gaumera n'ababwata ni goetane chimisano kurwa segwodi ya Nyamasibi Gesusu Masimba ichuna boigo ewodi ya Kyamukama asegangene y'umuyogo yo yabo gosangirira birengera by'abanyaribari anene mono igoro y'oburai ori bararigie ogochia koirukia na kojare bunge yo asegeka miaka 5 elebosio. Kuja kwa unyenyekevu, nimekuja kuwaomba kura niwe mjumbe wenu. Ndio kama watu wa Nyaribari Masaba wanataka barabara, wanataka hospitali, wanataka ukulima bora, wanataka mambo ya maji na kadhalika, nimekuja kuomba nafasi kwenu kama mtoto wenu, mnipe hiyo nafasi niwasaidie kufanya hiyo kazi yenu. Gukwana asomo nyigoyo ni gabasae abangina nabo igabaga kabasokia asobunge na kubeka teneni amagani yabo abwasabange barotota bagotebuna nigo muchando bwabasae gototware mirimo asebunge yorokane kogenda gesara obokorri bube wetnya gitari ngati yemechando ebwatetense asebunge yo nabo igo omuchando bobotaka okoborwa kwa mache ngati yari abagotera asebaganiriye birengereriye byo koligererigwa amade twake wego oire amade rasa twanye imura yake godutu omwashini watakonye bago tagira kwata no mukungu njoma ande kwate kebio polisi ne kuru suguri na wacha wale to mukungu isaye iko tuna mukungu ko sai na iko kama ya ndo wachora ebi ndo bigo kokora gosai ni gochinga kichuba chiko chikumubwatsi Botongore aseganga yayo karayibunge yo abwasi bamotogia soko bagako bakonya senga kentambe bono anene mono gosomia bana na boigo ko bakonya chinga kicheme chandogose amakongu. Itakuwa komiti siku ya leo tutaenda nyumbani kwa watu Botongore, tukienda huko hapo ndio tutaanzia, tukae chini mwandegerere tumwasio ikianga tomacho nini lakini totenga kini oyonere kwa tori nigo chinga kiechi Botongore boigo nerarireira yogo choko baikereria mange asebunge yo baise ko mwali bagaso go chiko barawu no mojumbobo. Tusitafute mtu hata kwa sababu anatoka kwa ukoo wetu, tusitafute mtu hata kwa sababu yeye ni jirani yetu, tutafute mtu ambaye ana experience ya kufanya kazi na wananchi. Ko reporter ya Ndizi TV ilitirane nkoro kwa Vincent Onyancha.